abikiriza aba babanize no kushaba nabayimanuka kugeraho urukiko mu nda y'ekereziya n'ikigenderero cyo kureba uko batunga uburinganiza ahita kera bamazireho imyaka myingi warukutereza amani okukora byona ebituru kuba twine kukora omwishengero Mwijuke Francis no mumbabire bari mu rukiko ru kandi abahira amasiko kwari kuza kubahwera basa kutungitaka nkamara myaka 23 okigera cyo mu ndiryo uturanke nabwo cyo cyapa cyabe cyo kugamba icyo cyapa cyo kugamba bagende bakitwara umukoti turi hiri abashaha bakarwokwe ababurimbare bacanga umukereziya ndibatubinga buri izoba mbazo baza kushaka babahinga inama cyane gitu bakatubura gashoroma atubona gakanje nibagira ngo bari kuba kwiza bagwero bazurumo ito kutuze kwa projects zitu batubingamu ejo ni police ne yachi bitwera kushoroma cyane gitu zoba batubinze kudo mukereziya nibastera mboko sasa munonga twaba tujye mukereziya mshaba tujye mu novena yitu ko kumcumanya ya mtumo rukwere y'ubwirobu abasirikare batahamu batushohoza icyo n'ikintu kigwire kandi kitatushemeza nk'abakristo bo mwanyogo nambwe nyenda kurona bibira njya kugamba hona ngabe nabona uru turagake Kampala urwa kabiri zo kurona minister wa lands tugiye tumurita kika nabwanyuma y'urukiko kwa abantu batarukumanywa ababire bajwire birukwiragura batahirira bikiriza aba otireho no mwishengero Mwijuke nuko kutandika kubakomere nkoni esitakabahoga ekirigirireho mwishengero okwatuko mutwe Honorable Mwijuke twamushanga ha kitanda ahirwaro rya Divine Rwebkona omukibugambarira bitu nabwanyuma yatwarwa omwirwaro na Kasero Kampala mbere nangwa rya hasum ndoni ngamba na director operations wa police afande John Wajera kumbe natanda kanti ndyasumu takagire motoka yanje bakanyama baguruka kuri bakwasire muhoro bakwasire biti bine misyo abantu babaterera kimwe nanyahimbere nyemere bija banje ngo nari borugaha kumbe ntakarijireho moyante mu mutwe nago hansi yagaraka yantere kiti Mwijuke nagira ngo byona kubaho birugirira hanshonga zitaka aho mutura ariyo nayenda kutwara itaka ry'abatura otwarira munekereziya nango bukishimanya bamujyango batishiko no itaka neryawe kinabagire mu muryo butashikire to batwara umukoti ukatunga order yo kubabingaho ibiwe byakota kwenda kuhura no gwaroya weberagiro nabitwara mu ngaro Hortaroru omnyamakuru witu orukushaka amakuru mu district ya Bweju Juliet Charlesima na warugendiremu bwanyuma y'abinazi kumureba nakwate bishani bakamutera na bwanyuma bakatwara kamera ye na computer eyabire nakoresa njerizo kwata video bwanje ate aravuga ngo umundebere abantu kumfollowinga na batahiwe babiri bakamfunza bagangira ngo otereze kamera ejo na bag baganje bere laptop n'ibindi byose cyao bakanyama kwato munyamahurire wa TV West bakamutera bakamwaka kamera bakwena ngo baze kushangura muza video zaba kwata baze kushangura mebishane bakamwaka kamera ye bakatwara inshaho ye bakatwara hamwe na laptop icyo kintu tune kujumera kandi police yine kurwaha ikaronda bina zaba ikabiye iyo kamera hamwe na laptop y'umunyamahurire ikabimugaruza omwishengero Mwijuke najya no barabe bamutire tarize kurekera aho okurwanirira abantu be abantu make nitugije kugarukayo turebe ngo abantu babo barwo mu itaka bakanyamaho barugaho abantu batunga ubusinje Police Greater Bushenyi ne bukweje mu kisera kino eri mu kunonyereza ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku Honorable Mwijuke Francis member wa parliament wa Bukweje constituency Polisi enshonga zita kezi yazigambaho nkeze mu mutura oherire kereziyeji eyarwanya mabare kandi ogunamanyoka Franka Mugisha kandi ndakutwara itakerherire kereziyeji hamwe nebindi byaro bishatu ebirihi ne kereziya kandi ogu atwagera hambeho polisi yaba yahamizo kumukwata omutuzo omugwe bayita Kamugisha Frank nga mulirano awe kitundu kino ekyarwanya mabare Catholic Church
yazatiisatiisa okumenya ekereziya eno kwe kufuna okwemulugunya kuno. Gasha kwa Christopher Ahimsubwe.